Unong yalam ke Kongres ubadai UMDC na mau khar penthor uba penshangan NCM ulaong baka jingi kren haka parti Kongres kala khluit bha badai ban mi no na ka jingi trelang bat ke NPP haka Khadc. Haba kren menta kasngi ka santrik uno prajar posau ulaong baka nu ka bakhluit kala ban mi AA bat kani kala ban mi shen hakini kisngi. Ula kubur baka dan ke jingpen bor naka parti bat kinong ilam badai ban mi naka jingi trelang bat ke NPP namar balik si kim skau tenat ke polisi ke NPP Henry haka jing shisha ke Khadc kabiang ye ke jingi trekam. Ula ong ba ubriyo umday ban satla wala usatla haki babun ki banai bat unsa shem ye karasyan halor kani. Ka Kongres kabala job shipongot ki MDC hake election MDC arja khat khandai ka sa satang arngot menta hake Khadc bakan thopi oba penshangan bat oba Ronnie Wheeling do. Ula ongru baka jingmi ne ke jingni hakani ka por kabala jan ke election kamshong haka jinglong ka por na marban slam ne ban kloi thanru kamnong. Ya kata pi tentang longi ki nong elam ngim sutu ka ika main jong babun barang. Kajing pe jungi ngila persang ban perform bah kuma mapi. Tenrei kajing kuat jungi kalong ba banweng. Dia bang ya snap bah ki babun ki parti bokas lese ngatai pi bah ki social media ki ru. Ba kim da kham sutunat ya ka polisi jong ka NPP. Jadi saya katakan dia kedau. Ndai hajing lap jungi hang ni pedanya lek bun ki babha. Tapi orang kata kam dei bagi jan election mesti magi dikla nadu mensua. Ngatai rubnai mensua. La persang iban ong yengi. Dia kasulong ba nakalang jungi pada idang bun gini ki kam ki bangai dia ban pendap. Ngidang susah nut ki ban margi bun ki ya ki kam just recently ngidang dep ya ga mo ya ga khairim ke bangidang shu dep bun. Dia ngi sudon kam ba ban pendap gini ki hindai kan ni jing pressure kam ni tan mentan adu mensua. Pat la ban komen kadang ngau ipi nadu ne bagadai ka bakluit ba kajingnya kan napo ki Nongkyrshan parti yung Kongres kadai kajing lang hang ni. Tapi ngi amta ngi habang pai bursai. Ngi haban pej ba kamdei ban don kanu ka ban kta. Tian dei tang bala kumba ong no mo. Kanu ka bala kluit dia hakabakut kan sami. Di kada kami kanu ka haban syai. Di kada ka syai ngatrai katukan skingin syai. Kon komen nomor ba ngumangau ipi ba hadu mentangi don in good time bari la ban le bon ki then rei ngalong ipi ba only few days tata ke nya sai kum kita ki ba penlongi parti bukas jiniru ban ya lang sata then rei haji hadi ba kai komen jong tom kon tengah nom don kata ji sno ko jong u then rei habakut nagalyang jongi kat to kat ni ki nongiram jong Kongres nganong all nganong barok kai idon tang wi ka thong badang idon hangnu ro indon yu senyang benhei na ka benta ka inang pagi briu ki jongi dia hendai ko mong pi na rumen bian bagi tentang haban sam baru atli ki skor dengan nong bo ba sai la ru o ingla sai la i kata for mini mon tendai ibun ki di ai pada ki bangi don kampan le tendai ya kata mo ong ifi very few days ngatrai nimsa take a final call kalong kanikin kabakloi thandru teng kamong kabak sem thandru ka kamong ka depend ha ka situation nginong menang batai kata den ka sulong ba ngin haban sap ha gini ke dia sini adu kan ka yu khamtam mangili bagi dika national party ka khashong ru ka direction na ka party na jrong de la sengin ap ha gini kan dia sini ka ikis kau tendai banong ba nagaling jungi bang da sutunat kamut kata tendai ka sulong ba hapan sangat baru gilian